World Cup ani to hi chuan football in khel satia mai emo kumtina khel ram league ang ani lowa kan ril ruwa atho dan adanga in khel en ngai mi alo te point zan khotai re thleng in kan men ve pha chin ani hi kan ramin World Cup te la khel ve phak chi alo ma se khoi ram emo kan lo chana hei hian hring nun atin wama hlimna min pe ve a ahluve riawani World Cup sang ni som ni paruk po nai zela June ni som pakhat zanlai atangin khel tran ani don ani he video bot sai lai hian ram sang ten an official squad tur hi an lapuang hlom lawa World Cup atana an official squad tur hi June ni khat ma in ram sang te hian thelu tur ani official squad puan lani chi lo ma se tun chuma hian voi khat ma World Cup ala in lan ngai lo player nau pang le mu nom tura be sei squad ta tel ngei tura ngai te kan soi don ani heng kan soi tur player te hian tun World Cup a hian an ram tan a voi khat nan World Cup an khel ngei arin om hloma an tan ming cher na hun tha le an theina pholan na hun tha ani awangin apoimo hle ani ama sa in heng player kan soi te hi an that dan in dot emo ani lem lo ti lo shema sa ila tin football ani to hi chuan ngai dan arwal theilowa thiam ti zong ai nang theilo ani chuwang chuan tel ngei tura ngai kan soi tel lo emo tel phu lo nia kan hriat kan soi tel si te po an om ngei karinga comments lama kan ngai dan ba ka kan ran zong te han soi ve liamila anom velom amma sabera chuan Brazilian winger Estevão ani Estevão hi Chelsea a khelmekin kum sang ni le som ni pali khan Chelsea hian Palmeiras atanga an lak chho ania kum som pariat chaulani ma se khelmol lama chuan ano pan na hi alang vak lo ani pele ti lowa chuan Estevão hi Brazil tana competitive match ha gol khung theino pang berni na chelmek tu ania September nili sang ni le som ni panga a Chile ne na anin khel thumin he gol hi akhunga kum som pariat le thali chawa upa ani World Cup no nungber kum sang ni le som ni pahni Qatar World Cup a Neymar hawa Brazil an khelai khan Estevão hi kum som palimi chaw alani a school no pang alani Brazil champion nunber chum kum sang ni le pahnia phei kha chuan Estevão hi alapiang lo ani a theina sang tak mutu Brazil coach Carlo Ancelotti hian qualifier le friendly lama po chorim le a komin World Cup po hian atikim tu satli angot chu ani arin omlowa player poimo berte zingami ani ngei arin omzok ani adota chuan Germany forward Nick Woltemade kumsom ni le pathumi Germany striker hi Newcastle chuan an club record transfer fee million somruk le pakuala in German club Stuttgart atangin an lei chuaka tunari chuan antifu thokhat le ri ni inalang tun season a hian Newcastle tan goal sari thun to in assist voithum anei to boka World Cup qualifying lama Germany tan ache thale a game ruk khela goli ngot athunani fit ruk le incheruk laya sang striker hi coach Julian Nagelsmann a game plan a apoimo hle a tunchum World Cup a po hian atel ngei abei sei om hle ani World Cup ani to hi chuan Germany hi champion tur abei sei om ani ji a kumina hian Woltemade ho hian an champion theidon emti chu hriat achakom to hle ani adot le chuan Spanish defender Pau Cubarsí ani Cubarsí hi kumsom pariat chaw lani ma se Barcelona tlar hnung ban rin om ani der to a Barcelona tan hian voisom nga le paruklai a inlan der to ani Barcelona tan La Liga a choi to ba ka Champions League semi-final hial athen pui to a kumina ero quarter final a no chua ani hlau thungani March ni som ni le pani sang ni le som ni le pali khan Colombia an machun chumin kumsom pasari le thakhat chawa upa ni in ramtan a inlan chana Real Madrid le Spain legend Sergio Ramos sarikot lo siam to chu khumin defender jing ramtan a inlan theino pang berni na hau me kani kumsang ni le som ni pani World Cup khan school nau pang chaw lani ma se kumin World Cup a ero Spain team tlar nunga mi poimo ani ngei arin omani Cubarsí hi a defending a that mai baka a ball pass le semkual a tha em a hei taki Barcelona manager Hansi Flick le Spain coach
Luis de la Fuente te po in andu chan pakhat ni in alang ani akum latlem deuh ma se football level sang le pressure sang tak tak alo ma chon to awangin World Cup po azam chemai bikin arinom lo ani adot le chuan PSG winger Desiree Doué ani kumsom pakwa chau lanima se athiam na le theina sanjia khovelin a hreder to a hemilo homa satu PSG chuan Rennes atangin kumsang hi le somni pali khan million somnga lain an leya Desiree Doué hi atan chak mai baka ball athiam maya defender tetan ven a hau tak tak zet ani he thu buat sai lai hian PSG dan kumin season a hian league lama gol nga athun to baka assist voi khat anei to boka Champions League lama po gol nga thun to in assist voi ni anei to boka PSG hian Champions League semi-final an la khel do na wangin ala punbel ngei po arin omani akumala no pandeu awang le PSG squad acha that awangin PSG lama hian arin rol ni chi loma se athiam na le theina sang tak hi France tan chuan in lamahan nu chia mai tan chuan a ui omdon le ani adota chuan Brazilian defender Gabriel Magalhaes ani hi chu ama kan soite ai khan akum atam dewa ma se ama World Cup khel tura a in lan phak lo awangin kan soitel tho dong ani kumsom ni le pariat mi defender hi Arsenal tlak nung rin ani a kumin season a po EPL a Arsenal champion tum na konga ako pui Saliba nen hian an tho hlok le ni defender ni ma se kumin season a hian EPL lama gol thum athun to baka assist voi li lai anei to ani Brazil tan hian September ni kwa sa ni le somni pathuma tangin ain lan chana ram tan hian voi som pasari lai a khel to ani attacker nei tha ma se defender nu fum deuh thin Brazil tan chuan Gabriel hi atangkai don le ni in alanga Brazil defender rin omni thin dunga nungzuin kumin hian World Cup achoi theyangem ti riat achakom to hle ani kumin World Cup a hian PSG defender Marquinhos nen Brazil tlar hnunga Carlo Ancelotti hian a inkop tir nge arin hle ani adota chuan Germany striker Florian Wirtz kumsom ni pani mi striker hi kumsang hi le somni pali khan million zale som baruk lain Bayern Leverkusen atangin Liverpool chuan an lei chuaka ma se Liverpool lama hian Leverkusen Florian Wirtz kha ala phak chi alo ni in alang ani Liverpool tan tun season a league goal li le assist voi thum anei to a player tam tak tan chuan hei hi record thatak ni ma se aman tam zia le a theina san zia ngai to chuan hei aya tam goal hi chu khung thei ngei tur chu ani kumsang ni le somni pani Qatar World Cup a khan squad a atel lova kumina ero atel lowin Germany hian USA lam anpan arinom to lo ani Germany senior team tan kumsang ni le somni pakhat atangin a inlan chana Euro sang ni somni pali le Nations League lama aparvul le a ramtan hian voi somthum le pakwa a inlan to ani akum latlem deuh ma se player changkai striker le attacking midfielder a chhorkop thei ani awangin USA pantu Germany chuan thlona po atlar malam achan nge arin oma khelmol lama po atikim tu satlia mai chu ani arin om lo ani adot le chuan Turkish midfielder Arda Güler ani Arda Güler hi kumsom ni pakhat mi chau ni ma se player thachung chuang bik le thiam bik ani awang hian Real Madrid player poimo ani der to a kumin World Cup a hian Turkey chu kumsom ni le palin nuwa avoi khatnan World Cup an khel do na wangin Arda Güler hi anin nga na ani ngei arin omani tun season a Real Madrid tan La Liga game voi somthum le pakhat ngot khel to in goalie athuna assist voi riat anei bok ani in World Cup qualifying lama po assist voi sari ngot na in goal khat athun boka Champions League La Liga le UEFA Super Cup trophy te alo choi to awangin World Cup pressure atal buai mai arin om lawa World Cup ti mu nom tu te zinga mi tur ani ngei don ani adot le a chuan Martin Odegaard Arsenal captain hi kumina avoi khatnan World Cup a khel dona a in hliam te ani ngot lo chuan atel lowin Norway hian US lam apan arin om lo ani kumsom ni le paruk mi midfielder hi club le ramtan player poimo bik ani a kumsom pangami chau ani lai atangin ramtan in lan tran to ma se
kumina hian avoi khatnan World Cup a inlan don ani Arsenal fans te star ron midfielder hian qualifying lama game nga a assist voi rukngot mai anaya goal khat a khungbok ani hei hian team ta na apoimo zia ati chiang le ani champion tour han be sei chu ngam om chi alo ma se Norway hi puan thua tel ma pol chu anni arin om lawa Odegaard ta pass fing le la om tak tak te striker tlan chak le tharum nga halenan a don awangin team chepol chu anni thailo shim shimani Arsenal captain hi ramdan voice samruk le pasari lai afe chuak to a kumin hian World Cup a Norway midfield lu lumtu ani ngei arin om hle ani adot le a chuan Colombian winger Luis Diaz ani Liverpool winger Louis Bayern Munich lama atheina pholang mek tu Luis Diaz hi Colombia tan kumin World Cup a hian a inlan ngei arin oma World Cup qualifying lama po acha thale a goal sari athun baka assist voi thum lai anei bok ani kumsom ni le pariat lai ni ve to a ramtan po voi somruk chuang zet an lan to ma se kumsang ni le somni pani Qatar World Cup kha Colombia hian an khel phak lo awangin kumina hian avoi khatnan World Cup a in lan don ani atlan chak mai baka ball athiama defender tetan ven thurom tak chu ani hau don lo ani Luis Diaz mai baka hian Colombia squad a hian player thatak tak dang an om ve bok awangin a homa pola chuan an tran arin om bik lo ani adot le a chuan England midfielder Cole Palmer ani kumsom ni le pathum mi chau ni ma se a theina le thiam na asan ma wangin Chelsea midfielder poimo le team in nga na ani der to a kumni kalta maya khachuan Manchester City bench lu lumtu mai ni ma se kumin World Cup a ero kumpinu ramtan afe chuange arin om hle ani midfielder ni ma se Palmer hian goal a khung thei le a season kalta khan Chelsea tan goal somni le pangangot a khung baka assist voi som panga lai anei bok ani akumala nau pandeu baka England squad a hian a position a khel turin Real Madrid midfielder Jude Bellingham Manchester City player Phil Foden baka Manchester United rol thar du om Kobe Mainu te an om awangin abultran tu zinga atelzi adonem ti chu chiang lo ma se timin amamo huna danglam na thlen thei khop player ani awang hian in lama an hnu chi angot bik chu arin om lawa USA lama azin venge arin omani adot le a chuan Spanish forward Lamine Yamal ani kumsom pariat chawa upa ni ma se atheina le mibik ani zia khovelin a sheder to a superstar zinga a invorder to ani kumsom pariat chau upa ni chunga Barcelona number 10 a hak thei awang ringot po hian football ngai na intivetan chuan a ming shiat lo hi asa thak hial zo ko me kumsom paruk mi chau ani la ya tangin ramta na inlan chana Spain ta na khel thei no pang berle gol thun thei no pang ber dina a hau me kani ramtan voi som ni panga inlan to in kumin World Cup a hian Spain in nga na ani nge arin omani tun season a Barcelona tan player poimo bik ni in La Liga lama gol som pangale assist voi som pakhat anei to a in Champions League lama po gol rukngot thunin assist voi li anei thei ani kumina avoi khatnan World Cup a in lando na player no pangte ni ma se football level sang tak tak alo ma chon fo to awangin World Cup pressure ti vela chuan abuai arin om lem lawa in khel munom bik min chop chu sak nge arin om le ani ato bera chuan Norway striker Erling Haaland ani Manchester City goal thun khol hi Norway in World Cup an khel nung ber kumsang kha zakwa som kwale pariat khan ala piang lova kumina ero Norway matong aron ni nge arin om hle ani tun season a Manchester City tan goal som ni le patni thun to in assist voisari anei meka season ala top lo awangin ala pun bel nge po arin om Norway tan hian game somli le pakwa a goal som nga le panga te loi athuna ramtana goal thun nember ni na chel mekani kumsom ni le pangami striker palien le tlanchak hi World Cup qualifying lama achebon le a game riat leka goal som parukte meu athuna minute somli pali dan zela goal khat khung zelang ani phak hiala a record hi pui tak ani a inliam te ani ngot lo chuan Norway karma a onge ngei dona defender te tan chuan chanchin lom om ani hau lawang le ani ang striker ro pui bik kan mu thei tur hian World Cup lutna abel baka amu nom pha hle don ani